Ti Masakbayan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan ka di ti trabahom ita sami. Awan pa'y nanang. Apay ka di. Nasaya at ba't nga rod no kasta. Ada pang ibaunakken ka. Sa dino. Mga lakatis upot. Ta isupot mo dagiti anatang. Inayon mo tlaangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay amay supot nanang. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay day ta. Sigurado adi nakabaalan nga ibuson dagita. Magawam kit din. Kapilitan ang ibuson na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam nga agsida iti natang kan mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadag iti nasusustansya amakan no kayat na pa'y nga umatidog tibiyag na. Natangkan prutas para kada kayo apong. Kat no, saan pa yan naipos dya intad mo iti Lunes? Isumat nga rod tibili ni nanang. Idi sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo tinasusustansya at araon. Tapno umatidog pa'y tibiyagyo. Kat isumat ti araramidag, apok. Kayat ko pa iti agbyag. Tapno makitak dagiti apok iti tumang. Wengayam, kumusta kayon ka ni Joan? Ni apong mat. Na, apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joan. Ninanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga rod. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Takalpasan nga yung break nak. Nagsapul mo iti sa bale. Diyak mo't mababalaw. Tanodad duma. Dananang kantatang ti ayan ti parikot. No kasta? Single ka nga kinggayta. Kinapudno na. At danobyak apong. Sikrito lang. Amoy mo't ti ugali ti pamilya. Ayam amumot nga ron kanyak ano asino na ita. Awan kayo mo't gaya man ka ni Joan. Kontrolan niyo tingiwat niyo apong. Amangan na da sa bali amakangag. Idanon da pa'y kadananang kantata. Hello, Aya. Matuloy ka diti plano ta inton malam sami. Ay, sa pay ag-overtime kami kano ita. Nukas na nga rod, itantan tapay laang. Inton bigat tiyag sapang ay. Awan trabaho inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laangan ti agsapang. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Wan, maawatak mat no busy ka. Sana bale, taado pa'y mat ti aldaw. Agyaman ako na ita maawatan nak Aya. Agpakada ak nga rudan, tani, mangrugi man ang ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akas ti kawas mo, Sami. Sapay mayat na sapatos mo. Kwa, tatang. Sa dino ti papanamaya. Dita lang, tatang. Sa dino adita. Winaw, at damanan ka date mo. Sana mabali na maamo ni tatang ti may papangkin Aya. Amangan no aramidon dagan ko na ti kasi tinaramin dagan Joan. Aw, apay adi ka sumungbat. Ada ka di ka date mo. Awan, tatang. Iti ayan ni Eldon agayem ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Eldon mo't ngay bagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti gayem mo. Diya ka mo no ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikitatang, agrobata kon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Pasensya ka na, Aya. Simple lang nga restaurant na ito yung nangigakin ka. Si kakit di mat sami. Okay lang kanyak. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anay anak abak nang. Agyaman na maawatan ti sitwasyon ko. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo. Mano abulan ng ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa ala kon nga gilimot ken ka.
Sabali ngamin ti ugali da tatang kanlanang ko. Kasano asabali? No daduma, napili da. Ti kayat da, isudat ag desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Taamang ano yam amo ka kadakwada kat alumanan ti sauda. Ha? Diyak kahit amadismaya ka kanyak, gapoy ti pamilya, aya. Asino ti kadwam sa may apo? Ni aya, apong. Tinobiyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ay na! Napintas mat gayam tinubya ti apo ko. Siyempre mata. Kaskara kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Nala, agtugaw kayo pa'y tamangirwarak iti kapay. Siya ko na pong. Ay siya kontak no amok. Agtugaw kayo kiti. Tama ki amo kayo ti agbalintong apo kayo. Tapno maam-amo yun ni aya. Saan ka di akayat yung amaam-amo tinobyak? Taga kabangibang abarangay ni aya, apong. Basang! Si kagayam tinubya ti apo ko. Wen apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kong tipod no tapno amuyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanamo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisin ti pamilya. Agyaman nak iti kastang imbagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak matkit di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapit tayo, pay. Ada ka mo ti ijay kaldero. Mangala ka, apok. Taiso ti ikapitayaw. Wala pong, nakitak tayo jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingput mo't gayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat ni apong ko. Kastamot ti kinestrikto ragi ti dadakkal ko. Apay, agraman love life mo, pakibiyangan da? Wan nga rod. Kas jedamat. Jak amo, no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal adanobya, kontraan da. Day tatirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jak mat nga rod amo no apayakas ti kinaistrikto da. Uri na singpet a babae, di dalat ta kayat. Kayat na siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat istandard da ah? Ngam sana mabalin nga isudat ang desisyon. Kan may saan mat nga isudat ti makidan na? Sa bagay, adamat kit di puntong. Talaga siguro nga adda dagiti parents akas tatigalad na. Di sa amin nga ipuldo. Saan pa'y mata nagawid? Na, kat no rabiin. Diyan mo awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka de? Isumat ti kunana. Lukas ta nga raw, sa di no man tinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Ni manong mo nga, Mia, anak ko. Ne, apay asapulan yun ni manong kanya. Di na imbagakan kaya no sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mo't dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo, aya? Saan nga raw? Sa di no nga tamanan, ay tinapnapanan day tao. Abangan kit dimat no nakiinaw. Kat may gatang na itiara kami na suldo na. Ay, day tangarod kadlakay. Madanagan ak, ang mga noawanon ti mabati apang abasto tayo. Sa dino tinagapwam si Kasamay. Nakaring kayo pa'y matgayam nanang. Kunak no nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatang. Sa dino tinagapwam kunak. Itayang tigayam ko.
Amangan no inlibre man ang dagiti gagayem mau. Saan mo't nanang? Siguradom lang. Dagiti masapsapul tayo kuma dito'y balay, ti may nga i-priority. At damat intad ko akwarta kada kayo hindi napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, jintad mau. Agtipid tayo kumananang. Naringat tagsapol iti kwarta. Ay, no kayat mau. Di si kanti mapan makitsinda. Tapno amon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Anya? Dayjay gayam tinobya ang parisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwa medikal man. Manwa taon yon? Awan pa yung makatawan, pare. Ay wanam tinobya ang pare. Di mo ipalubos ang mapasamak mo't kankwana. Tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarod adyak pa inyam amo karagit idadakkel ko. Tama nga no insultuan daman. Ay, narigat ti maadan iti pamilyang estrikto launay. Naku namon. Isudamat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Barang makaamiris dan tumat lang, ha? Sapay la kumaa, pare. Andaman madpadlaw ko kundi sa amin, lakay. Anya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakapurpur malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao dito ibalay. Sa dino nga tayo, ti papapanan na. Ay, unaan niya. Ay, ang mga nuadamat ang purpurmaan na dita. Kastamot lang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod nung nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta na saya at Saan ang mabalin a pobre ti maasawa di anak ta? Iti kas diya kinagwapo na. Ay kun may sa, no pobre ti maasawa na. Awan at danton ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, amangan nusanin amang tadnisami iti kwarta kadata. Naibagamon lakay. Masapul nga raw nga agimbistigata. Iti kasta, maamuanta no anya ti pudno, bakay? Biya, asino tinobya ni Manong Mau? Nobya? Word, asinaw ti babae aporpormaan na ita. Ay, diyan mo nanang. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga road kanitatang Mau. Anya ti aramidag nanang. Amuan tayo no asino tinobya ni Manong Mau. Mariknakat. At da ilimlimod day dya tao. Naimbag daw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyamanak, nanang. Anya ti umay mo, ibaga. Kastoy ngamin, nanang. Madlaw me, adakkel tinagbaliwan ni Same nga apo ko yo. Kahit, Amangan ko nakno, amuyo, no asino tinobya na ita. Wano pagdatdatunan na. ha? Nobya ni Same, kunam. Nanang. Kaya't may ama-amwa no asino tinobya na ita. Adda nobya na aya. Isungarod ti agparparik na kada kami, nanang. No adda nobya na. Awan ti makitak aparikot dita. Nagruna kat adamot iti husto nga edad ti apo ko. Amukon nanang. Anya ti ammo, Biya. Amukon ti sungbat ti saludsudyo. Ti maipapan itinobya ni Manong Mau. Uwin nanang. Amukon no asino tinobya na. Kunakon ka. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Sino nga aya dayta? Nobya ka na jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak ida amang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maisa. Iso nga amuklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan sami. Apay ka din, nanang. Itay pa, nga ururayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, yayan ti parikot. Ni, di kayo maawatan. Asinaw, jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nobyam day, jay.
Agasam, tainlimod mo kada kami ti may papan iti dayjay nga aya. Nasaya at tanagawid kan sami. Apay ka dinanan. Itay pa, nga urayin da ka. Anda ka di parikot, nanang, tatang. Sika, ti ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Sino jay babae akadwa manang restaurant, ah? Pudno ka di ti atap may? Nobyam ka di dayjay. Agasam, tainlimod mo kada kami ti may papan iti dayjay nga aya. Ha? Kwa, Ibagam ti pudno kada kami kanitatang mo. Ay, di ka agulol mo. Tatala ka adakas ka kada kami iti amam. Ha? no ibagak tipod no, sigurado nga agunget kayo. Asino nga rod ti maragsakan iti kastangar aramidam? Naglaing ka nga agilimad. Talaga nga awan manaknakam da di aputot mo, Puldo. Naimbag pa'y ni Mia, tamo na ti agpili. Anya nga ruden ti aramidan ta ita. Kasarita ta dayjay nga aya. Saan ang mabalay? Abasta no asino laditan ti maasawa ni Samay nga anak ta. Agam di tamit nga rod, amo no ayan ti balay da. Ay, katamun ta ah. Saan ang mabalin ti kasta kanyak? Siga nga ruden ti makamaw, bakit? Nay, apay asyaklaan ngay. Pag tinulungan ta, Ala, huwinain. Tumulong ak no da maitulong ka. kasta ah. Nasko na makasarita tayo itinalapat na dyan nga aya. Diyak kayat nga iso ti mang dadaol iti biyag ti anak ta. Anya kayo ti plano yo kanina ng tatang. Di ko na ni nanang mo. Kasarita mi ka no, tinobya ni manong mo. Ibagayo nga daywan na ni Manong. Iso ti plano may. Ay natatang, manalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Anya? Apay, di yo ammo? Ay, isaan? Di kay madanagan. At daak akatulungan yo. Uray siyak, jakmat kayat dayjay nga aya. Jay kumamat baknang at ipilian ni Manong. Huwin nga raw. Itikas di akin na gwapo na. Ano ti gusto ken kwa na? Kan nakaturpos pa iti panagadal na. Ada na talgay da trabaho na. Wen nga rod, tatang. Mayat ko ma. Ati maasawa ni Manong Mao, kat ada mabalin na iti biyag ah. Tapno no agpamilya, kat saan to agsubli iti rigat. Kas kanimi ko anobyok, tatang. Uwan ah, kas kinimi ko anubyaw manakaw. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayo no may papan iti day tabanang. Kasaritak tumat dayjay nga aya no maranaan. Payakas ta tilangam nga imay Samay. Kasanumat kami na pong. Apay, anya manan dinaramid dagiti dadakkel mo. Namuandan ti may papaniti relasyon mi kani aya, apong. Kay, Kas iti sigod, di namanan kayat ni aya. Jak manamo ka nagiti dadakkel ko. una yan ti kasta nga ugali da. Agpili-pili da. Kat saan kayo matabak nang. Agpapada tayo lang matamamirmiraot. Masair tiriknak, apong. Kanayon lang nga nakasta. Tunggal maamuanda nga danobyak. Agbalinda kontrabida. Ay, kasari taktuman ni nanang mo. Huwag man apong. Tulungan ra. Tatalaga masair tiriknak itikas niya nga aramidin na kanyak. Kanayon akas jay. Mabuteng da siguro. Ano mga asawa ka? Katawanan ti mangted iti kwarta kadakwada. Iso wakas jay da. Adda ka din ni Sami dito'y nanang. Itay payapim manaw. Naglokon da dya tao. Apay, anya nga mitararamiden nyo, ijay anak yo. Awan dengdenggen na sao. No asinaw ti ayaten na, no asinaw ti pakirelasyonan na, diyo kumangaminan pakibiyangan Ay, day tati saan ang mabalin nanang. Di mi ipalubos ang makirelasyon iti uray asino laditan. Pinagadal mi di apo ko yo, nanang. Panagkunayo ka day. Kat nasaya at ti epekto ti kastangar aramidan nyo iti anak yo.
Ti kayat mi kuma, kastay nobyo ni Mia, ti pakirelasyonan na. Ni Miko, tapno saan nga agrig at ti agbalin to a pamilya na. Saan na mabalin na kayo tagpilay? No asino ti rumbang nga ayatan ti anak yo? Tila ang pagsayaatan na ti pampanunutan may nanang. Pagsayaatan ni sa aming nga anak yo? Wanaw, pagsayaatan niyaw nga agasawa. Di mo imbagbaga nga umay kagayam dito'y boarding house ko. Jak pa'y kayat ti agawid iji balay pare. Isa nalagip ko ti imay dito eh. Ha? Iti ani aga po. Naamuan tananang kantatang ti may papan iti relasyon mi kani Aya. Anya? Kasano an naamuan da ti maipapan iti day taabanag? Jak mo pare. Itapay lang kat madanagan ako. Ay, ure asino mata. Madanagan no kastalaang dagiti dadakkel da. Agtalawaksan. Saan ako nga agawid iji balay? Anya? Pare, saan ka di amaala day ta itinasaya at asaritaan? No ibagam nga ta ti marikriknam. Barang maawatan da iti dadakkel mo. Imposible ang mapasamak pa iti kasta pare. Amok ti ugali da tatang kananang. Ay, kasano nga rodan ngay? Jak nga rod amot yaramidag. Mariribukan akon. Ti kayat ko ita. Umadayo ak kadakwana. Podno ti day baga ni Mia lakay. Nga niya ba kahit? Aman nalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Ayawanan No iso ti maasawa ni Samay, at dantaon kay nagaw tayo iti kwartana. Kanamangan no agrigat taon ti pamilyada. Day ka nga rudkot. Nakasaritam ka di tayo nga aya. Saan pa'y? Jakmut ngamin maranranaan. Kasano nga rod nga ibagam ken kuana nga daywan na ti anak ta. Di tay mingak. Awan mo't ngamin ije balay day dinapanak. Busy siguro iti trabaho na. Wen, laundry shop ka na ti pagtrab-trabahuan na. Anya, no kasta, sana nakaturpos iti panagadal na dahil nga aya. Saan, lakay? High school ka nulaang tinalpas na. Ay, anyan? Dahil tangarod ka. College graduate yan ta. Iso a college graduate kumamot nga adda na talgad at trabaho na, ti maasawa na. Tapno mayat mo't Naimbag, tanaranaan ka. Ha? Dinak-am-am mo? Siya, ti ina ni Sami, anobyom. Adda ka di masapon yo kanyak, nana? Adaywam, ti anak ko. Anya? Tapno ibagakan ka. Saan kayo nga agbagay kan ni Sami? Ngam ay ayatan mi titunggal may sana na. Saan mi a pinagadal ni Sami? Tapno kasken kalaeng, ti maasawa na. Di kay madanagan, nana. Nagagatak mat. Amok tagdiskarte. Saan kaming to nga agbisin? Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. Nga main, uray anya pa iti aramidem. Saan ka apasok iti standard may? Anya? Sapay lakuma, tada ito yun ti umuna ken maudi a panagsarita ta. Diyak kayatan a makita pa'y ta panagrup-rupam. Panyati ko nam Aya. Nagado ti nagsasakit abalikas ti inam kanya. Talagang aglablabos ni nanang. Uray man nalon laang dagiti dadakkel ko. Uray sa anak at urpos iti panagadal ko. Nagagatakmat ngagtrabaho. Awan basol mo. Talaga lang amin at dakas ti ugali ti inak. Maawatak itan. No apay adinak inyam ammo kadakwada iti. Sapay la kumaa, tadi ka madisdismaya, Aya. Diyak amo sami. Ngam na sakit tinakam ko. Gapoy ti kasya pa nagsasauti inam kanya. Maawatan ka. Di ka padanagan. Kasaritak ni nanang, apama na makaawid ah. Apay mo takas di tinaramid yun, nanang. Da, apay akas ti panagsasaom kanyak sa amin. Irespeto yung kumamat ti babae nga ay ayatek ah. Na, taday jay, ti kayat mo ama asawa.
Anya itan ni aya ti maasawak. Saan akas kan kwa na ti maikari para kan ka? Asino kayo ang mangibagay ti kasta kanyak nanang? Diyos kayo aya. Na, nagbastos ka nga inanak. May sa kayo mo't tatang. Anya, di na kampagsawan iti kasta. Tanusan agapo ka na kami. Awan ka ita-iti ayan mo. Anya, Nusan kami ang nagsakripisyo? Agbiag ka nga ta? Awan ka dito ilubong no saan agapo ka na kami. Day tati tandaanam sa amin. kagura kayo no i-break na kinobya kita. Sipod pa idikat kasta kayon. Tunggal adda agbalin ang nobyak. Aramidon nyo ti amin tapno mapagsinata kami. Mauma ako, nanang, tatang. Apay ngamin manong. Apay ani aya pay laeng. Agulimag ka. Naawan na sayat nga bagam. Nagado a babae dita. May bagam ti kasta ah. Gaputa awan ka relasyon mo at dinadahil dananang kantatang. Wen tanalaingak nagpili. No anya amin ti kayat dananang kentatang, isu ti aramidem. Di kan agpatangken. Amin nga ayatak kat saan da akayat. Anya nga ro ti aramidak. No agpili ka ngamin, kat jay baknang Gwapo ka kan professional ka. Biro kam kumamat jay ka level mo. Urebak nang no saan ko nga ay ayatan. Useless ah. Desperada ka matanya. Siyak ka diti kasarsaritan. Asino pa'y kumati sa bali? Datalaang mati tao dito eh. Tapno ibagakan ka sa anak a desperada. Desperada ka. Ngamin, ipilit mo ti bagim iti kabsat ko. Ipilit mo ti bagim iti pamilyami. Saan na pud na dayta? Agraraman kakit di Urayan niya pa'y tararamidam. Saan asikat ti standard na nanang kantatang? Ay ayatan mi titunggal may sakin ni Sami. Ay, awan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat adaywam ti kabsat ko. Anya, Ulitek manan Adaywam ti kabsat ko. Di ka agbalin a desperada ken agraraman. Naranaak ni Aya itay nanang. Kad, Pinagsasawakit din anya nga itimbaga na kan ka. Nagturid nga ron asumungbat na dya babae. Na, kinabil mo kuman tapno makita na ti berberukan na. Agin tuturan, ngam kasla makasangit matitay. Aya, Wen nanang, desperada nga binday dya babae kat. imbagam ka day, nga adaywan na ni Sami. Wen nanang, tamakita no ipilit na pailaang tibagina. Nagturod unay ni Mia lakay. Kasanuan na to ride? Apay matimbagam ti kasta. Wala, na pinagsasawan na kano day a babae, idinaranaan na. Nya, kaanaw. Itay laon lakay. Ganabon na Ipilit na nga mitibagi na iti pamilya tayaw. Ay, mga nuintun madamdama katagi pulong tumanan kinisame. Ha, padasan na laon Tasyak manon ti makalaban na no kasta ti aramiden na. Ket, kumusta mo ti relasyon nyo kani Aya? Agparikutak nga rod pare Eldon. Mandanagan ak. Aging ka di ita? Kat madititrato ti pamilyam kan kuana? Wan pare. Masyanak unay tinopyak. May mayat samot no madayo kayo pailaan. Papanan mi kuma. Kat dito'y matipagtrab-trabahwak. Agakar kay ti pagnaedam. No kayat mo, di abangam ti bakan ti asilid di ta second floor. Kasaritam tumutan tinobyam. No kayat na, di agnad kayon dita, tapno mabantayam tlaan. Wala niya. Lumasinak. Tapno saan da kon apakibiyangan dananang kentatang. Agraman kapsat ko. May samot na ijay. Wen, yadayom langan ni Aya iti pamilyam. Narigat mat, numapasamak kan kuana, tikas iti napasamak kan ni Joan nga ex mo. Kas taunay ti panangibaba iti pamilyam kan kuana idi. Anati ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Anda kumamat na napatag nga ibagam. Sige, sikat ka umuna Sami. Anya tinapatag nga ibagam.
Sikan ti muna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadan ko, Sami. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Anya ti ko naman napatag ni bagam aya. Adda ko mamat napatag ni bagak. Sige. Sikan ti umuna, Sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ti muna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadan ko, Sami. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Panagkunak. Nasaysaya at no agwin na swas talangan. Pangasim. Di mo aramidon ti kasta kanyak. Ay ayatin ka unay. Amok data. Ngamjak maanusan ti trato ti pamilyam kanya. Jak kayat ti ugali da. Ado ti pananginsulto da kanya. Among data. Isungarod a planok ti agabang. Mangkita kiti pagginanta a boarding house. Tapno mabantayan ka. Kan tapno saan da ko napakibiyangan dagiti dadakkel ko. Pasensya kan, Sami. Pangasim. Di mo aramidon ti kastoy kanyak. Jak lakit ti kabaalan. Ay atan ka, Sami. Awan basol mo kanya. Ngam kayat ko tinatal na abyan. Jak kayat akanayon agulwan nak ti pamilyam. Aya. No data tinaituding para iti tunggal maysa. Patsak nga agsabat tumanan ti dalanta. Pasensya kan, Sami. Agan anad ka kuma akanayon. Agsata para Elton. Sigurado ka? Wen. Nabayag sa anak-anak karaman iti arak. Amok anadagsan ti parikot mo ita. Ngam saan nga arak ti solusyon, pare? Si kakit di. Agtugaw kakit di tagsata. Ay, kas nakunak itayen. Saan nga arak ti solusyon ti parikot mo? Kaya't kumati ag-enjoy pare. Oh, anya ti kayat mo nga inuman. Saan nga agsyat, pare? Si kalangan. Dahil ti saan na mabalin. Igatangan kay ti arak mo. O sige. Ang may saabo tila ang tigatangan, pare. Saan ang mabalin nga agbartag tadwa? Ta sino nga iti mangyawit kadata no bilang laan? Agawitan, pare. Nabartagkan. Siyak? Nabartak? Saan pa pare? Ay na, nakaadukan, pare. Umaitan tumanan inton maminsan. Agawit na rodan pare? Ay katun agawit ta iti boarding house ko. Hindi ka paila nga maturog. Saan? Agawit na kiti baleta singira. Unay kan, pare. Di mo amu tilawlawatam. Singirak na kiti awanan bayan pare. Agawit ta din, pare. Agawit ta iti boarding house ko. Agawit na kiti balay ko nagtumad. Agawid kan tulangan ijay balayo, inton bigat. Amang ano agulo ka pa ikit dijay. Amok tanaram bitak pare. Si kakit di man. Anya ngay, naragsak kayon. Nabartag ka, Sami. Di mo amuti bagbagam. Awanan, imbreak na ko ni Aya. Anya? Katda kayo ti makagapon no apay na pasamak na ita. Ne, di ka agpabaso lakas ta. Apay, ilibak kayo. Hindi kayo man nagindatalos. Ay, kanya man ti bagbagam iti inam, ha? Adda good news ko para ka na kayo nanang. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Kanya data. Imbreak na ko ni Aya. Naragsak kayo. Umisam kayo na ito, nagbaligi kayo. Ay, tabosis mo man. Nakababain ka dagiti karuba. Ang damat kayang bain niyo. Talaga nga, wan respetum ka na kami, ha? Lakay. Sige, tanugin na kagingat kay kaya siyo. Di kayo matanakan, nasaan na ka lumaban. Pinagsasawam kanumat danan ng kantatang idirabi. Kurt, anya kumaita? Awan kit titibain mo anang aramid iti kasjay, ah? Naumakmat tan iti kanayo na kastoy.
No nauma ka, di pumanaw ka. Anya kumaita. Si kalangarudan ti isaksakit dananang kantatang. Kastapay laang ti bagamat. Nalipatam samat nga takarbungak iti dati abalay. Kwartak ti daduma na igatang iti materyales. Ngam, di ka madanagan. Talaga pumanawak. Bastos kakit di nga inanak. Awan respetom kadagiti dadakkel ta. Panyat ko nam, ulit naman. Anay ko. Di nakpagsawan iti kasta. Tawan amom. Ibatanak. Awanan kay tibain. Mamisan pa nga damang nagkukin ka. Saan la itong pati maramanam? Nagsangsangit kan samay, apo. Awan kamin kan aya, apo. Anya ka diti di yung nagkinawatan. Awan, apo. Timanan pamilyak ti makagapo. Kasi tisigod. Ay, nalabasan ti kasta nga raramidan da. Nagsasaura. Kasta suda lang ti addam muna. Inayayom ko man ni Aya. Amangan nagbaliw pa'y ti kapanunutan na. Kasanungay nung saanan, apo. Nasaysaya at no ipadas mulat ta. Agsinublian kayo man kan saan. Tinapatag impadas mo. Anyatam mo tayaw. Amangan numaurnos pa'y ti relasyon nyo adwa. Anya ter aramidam dito'y balay sami? Talaga ka di ademon kayat ti makisindublian kanyak. Saanan? Natalnan ti biyag ko. Awan ka ti mariknam apa nagayat para kanyak. Sipod nagbreak ta. Sinardengan na kun ti pamilya. Awanin ti pananginsultoan ang agkukadakwada. Kasanwaak nga ruda nita. Kas imbagakan kay din. Nudata tinaituding iti tunggal maysa. Agsabat tumanan ti dalan ta. Ngam na saan? Masapol nga aklonan ta. Awan mo't nagbasulakan ka. Husto ka. Awan basol mo kanya. Ngam siyak ti ayan ti parikot. Nalakaak ama upay. Isa apasan siya kan sami. Sapay lang kuma tamaawatan na. Pare Eldon, mabalin ka din nga agnaudak pa lang dito ayan mo. Ay katuwa na pare, mabalin mat. Abangak ko matibakan ti akwarto. Ngam awan mat kaduak nga agnaad ichay. Dito'y kalangan ayan ko. At least, at daak akasarsaritam no kasapulam ti kasarsarita. Agyawan ak nga ruda pare. Ket, anya nga iti planom ita. Saan ako nga agawi di palay. Ang mga ano dyan makapagtepel. Kat anya pa ti maaramid ko iti pamilyak. Ket ti trabaho mo ngay. Ang trabaho aklata ngam agnaida ko dito ayan mo. Makigudwa aklangan ti abang. Okay, sige. Nukas tati ko nam. Okay lang kanyak. Agyaman ak pare. Ket, dagiti uniform mo ngay. Di mo samat inala. Aday di balay. Para na agto ti mapan. No awan tao ichay. Tenak alaan. Sa nabali, tadamat tulbag ko. Kunak no adda ni Sami dito'y nanang. Ay, apay. Sa di numanan tinapanan ti anak yo. Diyak nga rudam mo. Saan mo tan anagawid di balay? Nagawid idi nagbreak da ni Aya. Ngam idirimwar manan. Saan mo tan nagsublay? Ay, amangan no adda sa balay anapanan na. Una yun da dya tao. Basta pumampanaw latan. Di namot ammo ti agpakada. Tapno ammumimot ko matipapapanan na. Ay, basol lumutlaan. Awan nga minin ti respeto na day dya asami kada kami kag. Uraya sino mo ta? Talaga mapukaw ti respeto kan panagtalag. No kasta ti ipakpakita yung nga ugalay. Imbes asuportaran yu ti relasyon da ka ni Aya. Saan? Tada kayo pa'y tinang perday.
Di nagtubot amo ti agpili. Basol mi pa'y ita. Kasano din mo ti agpili. Katkas makitak mat. May kare ni Aya Nobya na. Ay, di yung amin amukat, nanang. Ay, makaamo kayaw, Lucia. Di yung amo ti mabagbagaan. Iso ano agrebelde ti anak yaw. Awan daddo maapabasulan nyo. No di da kayo matlaang. Makapasar na dya sami. Adda ka din ni Sami, ijay balay ni Nanang. Awan, gamamok. Nagistorya da ijay. Iso akas jay ti panagsasao ni nanang itay. Aniya. Agam, mayatlat ta tirik naklakay. Nagbalig iti plano tayo. Pudnot ako nang bakit. Nagbaligi tayo manain. Sana balay ngagsakit tinakam ni Sami ita. Magasan tumutlaang da ita. Pudno da ita. Kaslay din nag-break da kini Joan ah. Ginura na tayo ni Sami. Datayaw ti pinabasol na. Ang amin din nagbayag, nagawid mo't lang dito'y balay. Sa bagay. Pare, itay pa'y ngagriring ta cellphone mo. Bayam dita pare. Apay adi mo sungbatan. Asino ay ati umawawag? Ni Nanang. Anya? Sa anak kami na nag-awid iti mano alawas. May kawad na siguro. Tawan mangyawat ka na kwada iti warta. Talaga adi mo kaya ti makisarita kadakwada? Kalpasan ti naramid na. Napukaw to pa yung tirespeto kadakwada. Talaga anao nagtisugat nga impaidakan ka pare. Nauna ka talaga pare. Amom na ita. Taamin ang nagbalin ang nobyak. Di da kayat. Isuda tinang dadali ti amin. Di ka mababalaw pare. Tanusyak ti adda iti posisyon mo. Talagang agtalawak mat. Nang runapay. No isu akanayon ti araramidan da. Talaga ang mapukaw ti respeto kan panagtalag. Groceries kan bagas para kada kayo apong. Ay, agyaman naklaunay, apo. Kumusta kayo nito ay? Pasensya kayo no italanga sinarungkaran kayo. Ano nga min ti pakakumikumak? Okay lang. Maawatan ka, apo. Agyaman na ka pong. Mangipapudo taklabi iti kape. Tagkape taman kit de. Wan man na pong. Saan ka mo't siguro agdardaras? Saan mo't kat di? Kan may sa adamot motor ko. Awan. Ay kat. Kumusta kayo mo't iti ayan tigayam mo? Nasaya at lata apong. Maya ti jay. Natal na ti biyag ko. Sige, ipapudot yun ti kape apong. Agsarsarita tayo, bayat ti panagkape tayo. Sa dino ti pagnanaadan ni Manong Sami, tatang. Sa dinaw. Iti ayat ti gayem na, tatang. Asino agayem na? Asino kumapay ngay? Dayjay nga Eldon, ah. Aniya. Kasaritam ni Nanang, noan niya ti ibagana, tamapantayo kitaan ijay. Ay katuan na. Sana mabalin ti kastangar aramidan ti kamsat mau. Isungarod amapan niyo kitaan, tatang. Ibagayo nga min taagawid dito'y balay. Kapulang iti dayjay babae. Kastamat dan ti aramidan na? Awan nga raud. Apay, ni Aya laeng aya ti babae dito'y lubaw. Ano pa'y mat dita? Anya lakit di mat ni Manong mau. Pare, amangan kibdimot no adda bakante iti pagtrab-trabawam. Apay, ti sigo na pagtabtrabaho mo ngay pare. Plano nga ron ti agikat. Adda ka di bakante a pagtrabahuan iti ayan mo? Adda bakante? Ngam, diyak mo no kayat mo ti trabaho ijay. Kaano nga adda ti busyo? Adda inton Lunes. Umay ka ata makisarita kakin ko na. Unman pare, tabarang magustwak ti trabaho ijay.
Ay, pare. Datatang kananang mamut na gijay sumungad. Ne. Anya ter aramiden da dito. Ay, ang mga noomay da kasukunan. Iti anya aga po. Amuda na sakit tinakam ko kadakwada. Agpakita da pailaan. Ito'y lagayam ti ayan mao. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagaw-awid iti balay. Naimbag kumamot no nagpakada ka, tapno ang mumimot ti ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya ter aramiden nyo dito. Imay kami, tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapaw, adi ka agawid. Nangimbaga kada kayo, akayat ko ti agawid. Kalpasan ti naramid yo. Dito'y lagayam ti ayan mao. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagaw-awid iti balay. Naimbag kumamot ano nagpakada ka, tapno ang mumimot no ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya pa lang ter aramiden nyo dito. Imay kami, tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapo, adi ka agawid. Sino tinangibaga kada kayo akayat ko ti agawid? Kalpasan ti naramid yo. Awanan ti adupay asao, agawid tayo kit den. Diyak kayat ti agawid. Dituyan ti balay ko. Di mo ipilit ti kayat mo. Ala, irwar mo dagiti arwatayom ta agawid tayon. Saan akon nga ubing? Kabala akong tagdesisyon para ti bukod ko abagi. Na, gapula ang itiday di babae. Kastan ti aramid mo? Da kayo ti ayan ti parikot. Nukas diya kanayon ti ipakpakita yung kadagiti nobyak. Awan madismayada. Anya ti kayat yaw. Agbaakak. No di na kaya ti agaway, di saan lang, anya ko maita. Adan to pag nakmanday ta tao. At sinaw ti bambanugan na. Naku nampay, paimportante launay. Saan lang mat nga iso ti anak takait. Dapay mat ni Mia. Agbabawin to day jay asame, uray pupuutan na. Kunamita at dapay kwartana. Naturay da sumungsungbat ita tadda kwartada. Ay ngamin to nawanain, mapilitan tumatla nga agawid iti balay. Para makita no anyat pagpatinggaan ti kinalaing na. Mala, agawid takit din bakit? No anya man ti mapasamak iti biyag na, awan to ti pabasulan na. Ta desisyon na mo ti pimanaw iti balay. Iso ti nagdesisyon nga agnaed ijay pagiganan na ita. Saan tamot nga imbao? Ni Manong ngay nanang, awan mat dita silid na. Kunakman no sinukon nyo iti ayan tigayim na. Talaga nga awan iti silid na tadi naman kaya ti agawid iti balay. Anya? Ijay kanumot tan ti balay na. No kasta. Saan gaya man nga agawid dito'y balay? Saanan? Iso akitaam no adakwartam dita. Si kapay laang ti makaam mo agumatang iti bagas. Di mawat kayo lata kuma iti kwartakin kwa na ta responsibilidad na dayta. Bayamon, saan laang mat nga iso ti anak may? Wala, Nangato nga rod ti pride ni Manong mo. Gapulaang iti dayja babae. Kasjay mo ti aramid na kada kami kanitatang mo. nagsinublan da ka di iti dayjay nga aya. Ay jakam mo, sa anak nga interesado no may papan iti day tabanag. Ngamsapay la kumaa, ta saan? Saan akas ka ni aya ti maibagay ka ni Manong mo? Ay, agyaman naklaunay. Ta sinarungkaran nakmanan sa may apo. Kailiw kay ngaminan na po. Ada ginatang ko alitsyon manok. Day, gimatang kapailaan. Kat ano mo tinitib amanok ko. Sa bali la tilitsyon manok Nakayo ki di mat. Ay, wan mo't kit di Ay, wan gayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid ija balayo. Diyak kaya tapo. Mapugpukawan ti respeto kan panagtalit ko karang iti dadakkel ko. Takas niya ngamin ti ugali da. Di mo ka di kaya ti agnaud dito yung balay. As-asidag ti boarding house mi kan ni Eldon iti pagtrabaho kapo. Di kay madanagan. Takanayon ti panagpasyar ko dito Ala, no kasta ti desisyon mo. Suportaran ka, apok. Say-saya atin ti trabaho.
Agurnong ka para iti bagay. Tada kamutan iti husto nga edad. Patsak akabaalamon ti agdesisyon iti bukod mo bagay. Happy birthday, pari Sammy. Agyamanak pare Eldon. Ay na, nagbiit ti pa naglabas ti aldawan ya. 3 taon mo gaya man dito boarding house. Ket 3 taon mo na single ka. Sipod im-break na ka ni Aya. Ket di ka mo nagdaton iti sabali. Wen nga rod pare. Ket anyang iti kayat mapulutan ta. Ha? Ilibre ka, takasangay mo kut nga rod ita. Siya kon pare, ang damat kwarta. Ha? Ay, siya kung ti agatang pare. Arak, kan noan niya ti kayat mo apulutan. Bumawi agmat kan ka. Tanod na duma, sika ti agas-gastos iti sidata dito'y boarding house. Kan, siyempre, an-anusam ti ugali. Si kakit di man. Sipo di high school ta, agkad kadwatan. Ha? Komportable akken ka. Oh, ato iti isang aribo. Ha? Sikat ni makaamo. Ni, sobra da ito'y pare. Okay lang data. Nayunam latan ti pulutan. Taagsak taman kiti. Anya tipid sa italakay. Tsaka mo aguray ka man takita ag ti kalendaryaw. Akin simot gayam ita. Apay ka day. Kasangay ni Sammy italakay. Ay, wanan niya. Nay, apay napukaw iti panunot ko na ita. Kasangay na agpaiso. Saan tayo mo't akumpleto? Kasano kumama kumplito tayaw, ket natangken mo ti ulo di anak mo. Ay, Apay ngagsinay ka ngay. kasla makonsensya aklakay. Anya kumati pa ka konsensyam. Panagkunakat naglablabos ta. Iso nga awanan ti respeto kan panagtalot ti anak ta. Tangamen, naunag ti sugat nga impaay ta kan kuana. Saan laang anam na minsan nga inaramid ta ti kasjay. At damit puntom. Angam na palabas mo tenday jay. Saan mo't amabalin nga isublay ti na palabas? Ay na, nagadaw amakan sa may. Anda nalipatan niyo, apong. Ha? Anya nga itinalipatak. Panunutan niyo ano anya? Anya dayjay aya. Ni apong met, kasangay ko idi kalman. Ay, wanan niya. Nalipatan niyo ang dagusay. Ay, nahay. Happy birthday sa may apok. Pasensya kan. Managlilipat matantoy apong mau. Gagangay ti bakit. Sapay la kumata maawatan nak. Wala apong. Ket agyaman na kiti kablaaw yung kanyak. Italangan niyag ko nagtamakan, ta naging inom kami iti gayem ko iti kalman. Nabartekak, isa sa anak ko nga imay. Okay lang Tinapatagkat na lagip mo ti imay. Awan gayam. Kumusta mo ti relasyon niyo kadag iti dadakal mo? Kasi ti sigod, saan kami lahat nang agsasarita, apong? Aging gayta, awan pa'y nangagkwasuri ka na kwada. Ang santay ko man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta abanang, apong. At ada masaktanak tunggal malagip ko. Talaga laang anaunag ti sugat nga impaalay daken ka. Mawatan ka. Kahit sapay la kuma. Tadumteng to ti kanito. Ama urnos ti parikot iti nagbabaetan niyo asang kapamilya.
Kakid din sino tinapintas ang masabat ko. Si kamad gayam day aya. Kumusta kan? Kasi ti Apo, nasaya at aklatamat. Sika ngay. Nasaya at matlaeng. Ket, kumusta mo tantil love life mo? Kinapudno na, agkalay sa kamin itinobyok inton umay abulan. No kasta. At damat gaya man nobyom. Wan, pagyamanak launay, tanasaya at ti pamilya ni Jordan kanya. Congratulations kada kayo Umay kayon to ijay balay ti venue. Makitan to. Amangan ngamin no ada trabaho iti aldaw ti kalay sayo. Okay. No pa'y kasta, ikan kalata iti invitation card. Anya ti amok ngay, no agbaliw ti panunot mo, kat makaumay kan to. Pare, makitkitam da ito'y. Anya manan dayta pare? Kitam ano anya. Invitation card mat. Wen. Makikalay samat gaya man ni Aya. Anya? Wen. Ni Aya nga ex mo. Makikalay sa itinubyo na. No kasta. Ay na pare. Talaga laang siguro. Asaan anda kayo tinaituding iti tunggal maysa. Isu akas na tinapasamak. Ungayan pare. Adda ka di danom tayo. Adda pare. Agdi gusak mampay. No umay ti kasinsin ko. Pakitid mo da ito sobre. Sino akasinsin mo? Di mo pa'y nakitkita dayjay. Basta, no addag tuktok abalasang, isu dayjayan. Kasinsin, Eldon. Kasinsin. Sumrek ka adin ko. Agyaman naglaunay. Ni Eldon ngay. Agdigdigos. Tibilin na kat itid ko dati asumbrikan ka. Ang nasaysayat sa urayan. Amangan dapay sa baling ibaganakin ka. Oh, sige. Agtugaw ka pa ya. Agyaman nagmanan. Agkapi tayo pa. Iso na lang ta instant coffee ti kapimi. Awan barako. Amangan ko no barako ti nakairwa ma'am. No anya ti adda, isulatan sa anak mat ana arte. Daman kayat ko ama-amuan para Eldon. Anya day ta pare. Doris tinagang ti kasinsin mo. Gusto ka ni? Wan? Apay ni Doris. Single ka di pa'y? Wan. Single day jay. Jakman mo no apay. San matapangit iti panagkunak? Mabali na maamuan ti Facebook account na? An-anwam ti Facebook account na pare? Makiamam mo aklang. Aguray ka pare. Kursunadam ti kasinsin ko niya. Medyo. Kunaktupay kat. Di ka madanagan. Nasaya at ataw ni Doris pare. Napintas pa'y. Mabit lang Ipakita kan ka ti Facebook account na. Sa baling amin anagan ti naramat na kat. Isumot lagaya madyak mabirukan. Ay, parparigatam tumot ngamin ti bagim. Adak matapagsaludsudam. Kasinsin, adda ka din nagchat kan ka. Wan, adda, ti lalaki akadom iti boarding house mo. Okay, nagdaton kan ka. Ay, tsaka mo. Apay, di mo mo. Narigat agbalin nga asyumera anya. Ay, nakasinsin. Ag gusto kan katigayam ko. Siya akong timang ibagbaga. Anya? Dahi tatipod no. Nasingpat ni pari sami. Single day jay. Aya? Wen, pudno ti ibagbaga kasinsin. Nabayagan na single day jay. At damod dagiti babaeng agpapapansin kan ko hana. Jakman amo. Saan pa'y siguro ang nakasagana ang makirelasyon manan.
Kumusta kan, Doris? Kaawawit ko lang. Nag-overtime kami iti pagtrabahoak. Ay, makabannog ti trabaho. Aginanakan ton Wen, masapak ang maturog ita. Wen gayam. Matuloy ka di ti plano ta nga ag-date inton bigat. Wen, ngam, iti malumto Wen, okay lang kanyak. Adda trabaho kinton bigat. Malimot lang nga mawaya anak. Okay. Dahita lang ti bagak. Sika, amang ano dapat ibagam? Awan makiti. O sige, kayat konti agina na. Okay nga ron, agpakada akon. Mangan ka pa, sakbaya maturog ka. Uy, naragsak ka ita, pare Sami. Ag-date kami iti kasinsin mo inton bigat pare. Ha? May kamanumutan day ta date yo. Masansan ti irurwaryo Kaano lang idinagamam mo kayo? Upatabulan samot ten pare. Sa bagay. Kasta talaga ni Ayat. Mayat mo't lang ti kasta. Tani, manumatan ti taon mo pare. Iti kasta nga edad mo, adda kumamatan putot mo pare. Agkatawanan talangan niya. Nagsasaw ka kasla daputot mo. Ha? Ay na pare, nobya to pa'y, awan. Dahil taputot lakit din. Ay, urayak ti kalay sayo iti kasinsin ko. Tabarang addan tumat maamamok jay. Kasinsin. Panag ko ng mata, kat mabalin ko na asong bata ni Sami. Ay ayatam ka di tigayem ko? Wen, naragsakak, no kasta nga agsarsarita kami. Sikat ag desisyon kasinsin. Sakbay nga ag desisyon ka. Sigurado manaturad ka. Naturad? Una, tama nga no insultun da ka ti pamilya ni Sami. Ay, ti ugali ti pamilya na ti dadum ang makagapo no apay a single. Anya nga min tinapasamak. Ay, adu pa nang insulto ti inaramid ti pamilya na kadagiti ex na. Day takid din ti makagapo no apay amay dismaya. No kasta. Di ka agbutang kasinsin. No ay ayatam ni Sami agayem ko. Ilaban mo. Mangantan Doris. Ada ko makayat ko amaamuan, Sami. Anya dayta? Pudno ka di tinaibagati kasinsin ko. Anya timbaganakan ka? Ti maipapani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti maipapani ti ugali da. Sapay lang kumata saan ka amadismaya. Saan akmat akas iti pamilyak? Sa baliak. Kabailak apanagnikan ka reta. Anyam, narigat sama ti kasta, Sami. Kasanong tulahangan ito nagayan ayat ta. Anyan to ti mapasama. Mangantan Doris. Ada ko makayat ko amamuan, Sami. Anya dayta? Pudno ka di tinaibaga ti kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti maipapani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti maipapani ti ugali da. Sapay lang kumata saan ka amadismaya. Sa anak matakas iti pamilyak. Sa baliak. Kabailak apanagnikan ka dayta. Anyam narigat sama ti kasta, Sami. Kasanong tulaangan inton aknunin ka. Awan pagdanagan. Nakasagana ak amang ilaban kan ka. Sapay lang kuma, takas-takamat kanyak. Mariknak nga gayatakan ka. Jak ilibak dayta. Kaya't ka di asawa na ita. Nga aklunan akwan. Wen, awan mat siguro dakas na. No aklunin ka. Sabay ko ma, tawan to ti tumaod a problema. Samay, as hinaw tabalasang nga kadwam. Ni Doris apong.
Nobyak. Nay, ay, adamot gaya man nobyam. Kalpasan ti talo atawan. Adan nobyam. Ay, nice meeting you, iha. Ay, talaga analaing nga agpilik ti apo kok Nice meeting you too, Apong. Ay, agtugaw kayo pa'y Agyaman kami, Apo. Adda barakaw akapeg. Agkapi tayo Huwag man, Apo. Irwariyo ti barako yo. Manungal daw mo tanadyak na karaman iti barako. Ay, sika nga'y iha. Agkap-kapi ka kadi iti barako. Wanda. Wan, Apong. Barako ti kapi mi ichi balay. Panawan kayo pa'y nga rodwan. Mangirwarak laeng iti tasa. Ay, sapay lakom Tailaban mo ti ayan ayat yu kanisa me. Apo, Ha? ado tinagdalanan na. Kahit sapay lakom saanan maulit dagi jay. Ay, amumot siguro ti ugali dagiti dadakkel na. Wan, Apong. Naibaga na kanyak. So ajak mababalaw ti apok ita nga adayo tirik na nakadagiti dadakkel na. Takas jay mo't nga minti ugali da. Wan nga ron, Apong. No daduma. Di damot amot ti makorektar. So asaan na kayat ni sami ti agawid ijay balayda. Kasla agrebrebel di motan. Ay, naunag ti sugat nga impaay ti pamilya na kenkwana. Sapay la kumata nagbalbaliw damatan, Apong. Day tatidjakam mo. Hanggang sapay la kuma, tamakaamiris damatan. Aywanam ti apo, kwan. Nasayat ataw ni samay. Kat jak kayat nga agsangit manan ti apo ko. Di kay madanagan, Apong. Aginggat ka ba alak? Ilaban ko ti ayan-ayat mi kanisami. Amoyo ka dinanang. Ti anya miya anak ko. Nakita ka naggapo ni Manong Sami ti ayan ni Apong. Ha? Kaano? Itay laang nanang. Adda babae akadwana. Aya, panagkunak kat nobya na dayjay. Inyam muna siguro ka ni Apong. Day, apay ngay akasta. Agit kaya't yu asawan nanang. Apay ani apong yula ang tinangi paamamwan na itinubya na. Ni Apong ti kasarita yung ananang. Jak amo ti sungbat dayta sa ludsudyo. Mapanak pa'y man iti ayan ni nanang lakay. Payamapan kay Jay. Napan kanumot ni Sami ijay itay. Adakadwa na babae. Babae? Wen, nobyan na siguro Amangan no inyam amuna ni apong na. No kasta, at dagaya man nobya na. Siguro Injak pa'y sigurado no, nobya na tinakita ni Mia kadwana. Inlimad naman no kasta. Talaga nasakit pa'y latinakam na kadatalakay. Aging gaita? Ay, di taman pa'y pagsaritaan day ta. Tane, agrubwata ko. Anya nga oras nga gawid ka? Depende. Ag-message sakto laangan kan ka ano kasano. Pudno ka di dyan nadamag ko nanang. Imay kanumot da sami diti balayo. Ay, wan. Imay da idi kalman. Anyang iti naramid da ditoy. Inyamam mo na tinobya na kanyak. Lukas talaga nga adan nubya na. Wan. Dores tinagan na. Da kayo laang mo tinangi paamamwan na. Awan tadilikado mo't nuyam-am muna kada kayo. Ha? Di kan agin didiam mo si Kalusya. Amaw na niya tinaramid yaw kadagiti nagbalin biya na iday. Kaya't milaang aprotektaran ti anak mi, nanang. Protektaran? Iti kasjay awagas?
Ay, awan ti makitak amaday kadagiti nagbalin anubya na ide. Napintas ken naanos mo dagiti inyam ammo na kanyak. Iso ajak amaw. Nua payakas ti pananginsultuyo kadakwada. Nanang, Ay kitaan nyo Saan kumamano na kayo ti agbalin alapad iti relasyon da ken ni Dores? Saan kumada kayo ti mangdadaal iti biyag ti mismo nga anak yaw? Anya nga itimbaga ni nanang bakag. at danobya ni Sami lakay. Inyam amo na kanukan ni nanang. Anya? Di namat ko na nga am mo na kadatayaw. May salaang ti kayat asawan da ita. Aging ga ita, nasakit pa'y latinakam ni Sami. Urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Datalat ta tinaganak na. Apay akas day matan teraramidan na. Gaputa nagbidot talakay. Saan laang anaminsan ang nagbidot ta. Ay, unayin aya. Anya nga tano ba pantay ti ayan na. Ay aywon ta ti anak ta. Sami, anak ko. Anya manan ti gagara yung nanang. Pangasyo, tadidak manan ikan iti pagparikotak. Sa anak nga imay dito, tapno makiapa anak ko. Imbaya, ta nadamag ko nga adagayam nubiam nga inyam amom kani apong mo. Anya kumakada kayo, no da inyam amok ni apong. Kaya't mimot ama-am-am mo no asino day taabalasang. Amon nyo manan. Intun kwan, irimedyo yung manan ti panagsinami. Saanan anak ko? Saanan ang mapasamak day ta? Namina doon adaras nga naramid yung tikasta. Aging gaita, tiyak maawatan, no apaya masapol nga aramidin nyo tikas jay. Pasensya ka ko man anak ko. Nagbidot kami iti amaham. No awanan ni bagayo, mabalin yun ti pumanaw. Di kay manaktak iti trabaho. Nasabat ko ni Auntie Lucia di tadalan itay pare. Dito'y ka di tinaggapon. Wan pare, Anya nga iti imay na imbaga. di may papanit tinopyak. Apay ni Doris. Kaya't da ka no amam-am mo. Matlagayam. Kasanon, no ulitin damanan ti naramid da idi. Ay na pare, ang mga nun nakaamiris damaten. Nabayag a panahon, adi mo ida pinagan ano. Madanagan aklatta pare. Lakay kan bakat dan pare. Nakarik na damot siguron. Saan da ka kadi akinasarita dagiti dadakal ni Sami, kasinsin Doris? Saan mat kasinsin? Apay ka di. Napan ni nanang na boarding house itay. Diyak amuno niya tinagsarsaritaan da. Kunaklagid di no ininsulto da kamatan. Saan ko pa'y idaan na kasarita? Ay, sapay la ko ma, tanagbaliw da matan. Taon matan tinapalabas. Anya timbaga ni Sami kan kaaya. Itikas di ato no ti boses na. Mariknak nga adalata sakit tinakam na kadagiti dadakal na. Ay, dahil taji kunada, narigat ang maagasan ti sugat. Nang rona no pamilyam ti makagapo. Naimbag ko tasaan agrabe ti epekto ti inaramid da kankwana. Naimbag, tadi na dinangran ti bagina. Napigsalat ta ti pakinakam na. Nga uray kas jay ti pamilya na. Anya timbaga ni nanang mo kan ka itinagsarita kayo. Kaya't da ka kano amam-am mo. Kat, yama mo na kadakwada Delikado. Awan dakas na no ipadas mo. Mayat mat ka diti pan nakisarita na kanya kita. Ngam, adalat adanag ko. Ama ka no nagbalbaliw dan. Ay ingay ta, nadagsan pa lang ti barukong ko. Adalas siguro kasapulan da. Iso ang nasaya at damanan kanyak. Kaya't ko aprotektaran ti relasyon ta, Doris. Wan, dadakal ko eda. Ngam, saan mo't ngaminan ang nasaya at tikas jengar aramidin da. Maawatan ka, Sami. Ngam na para kanyak.
mayat no makisarita ka kadakwada. Anyat ang mungay, ang mga nodaytan ti makaikat iti dagsan ti barukong amarikrik nam. Di tan pagsaritaan ti may papaniti dayta. Tiket di plano ta pa nagkalay sa ti pagsaritaan ta. Panunutam langan nga amin a desisyon ko kat para matlangit ti pagsayaatan ti relasyon ta. Apay akas na tilangam anagawin, Puldo. Nasabat ko ni Sami itay, Kat, di na kinasarita. amang ano di nakalaang nakita. Nakita na, inggagara na laang dayjay. Ay, mano atawanan nakasjay na. Ay, kastoy gayam tirik na, no saan nakaapagan ano ti anak mo. Marik na taitan ti bunga dagiti dakas nga inaramid ta ide, lakay. Nadagsain ti barukong ko. Adayo tirik na ti anak takadata. Kay kayat na paikit din ni apong na, ngam data adadakkel na. Anyang arod ngay lakay. Naglablabos tamot ngamin. Panagkunak at masapul nga ay aywan ta ti anak ta. Aramidan ta ti amin, tapno makabawi ta ken kuana. Anya tumay mo ibaga, Lucia. Agpatulong ako mananang. Agpatulong. Wen, tulungan na kami kuma. Tapno makasarita mi manan ni Sami. Tapno agsubli ti sigod a respeto ken panagtalek na kada kami adadakkel na. Ikidawan niyo, iti pamakawan dagiti nagkamalyan niyo. Kasanungay, nanang. Makisarita kayo ana imbagkan kwa na. Diyo sardengan. Ipaneknek yaw anagbabawayan nyo amin na basol yaw. Ay wun nyo ate anak yaw. Inaramid kunday tananang. Amom anak ko. Saan analaka ang maagasan ti sugat nga imparik na yo iti anak yo. Ininot dayta. Ti aramiden yaw. Ipaneknek yo apod no ti panagbalbaliw yaw. Bareng maayaw ni Samay. Dahito lang pa iturunong ta. Panagkunak, kurang pa detoy. Masapula na yun ang tapay. Ay katun makauray mo't day takalay sata. Agtrabaho tayo ti innam pa abulan, tapno makumpleto ta. O sige, nukas tati ko nam. Agyamanak na maawat anak Doris. Sa anak ba't nga minabak na? Uray saan ka abak nang. No nagagat ka, ay katmayat latta. Sa bagay, adda pun tumiti dayta. Ha? Oh, apay. Dananang kang tatang ti sumungan. Aglamang ka. Amang ano makita da ka dito pag-abangan mi, kat insultun da ka. Saan? Saan ang aglamang? Di ka madanagan. Kas itiin kari ka ni apong mo, ilaban ko ti ayan ayat ta. Amo may adakkel tinagbasulan mi kan ka, anak. Kat sapay lakumata mapakawan na kami. Naglablabas kami. Dupay kasta. Ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak. Apod no ti panagbalbaliw me. Apay akas ta ti bagbagayo. Gaputa kayat may ngagsubli ti sigod a respeto. Ken panagtalek mo kada kami adadakkel mo. Di yun may sublit na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan min ang maisubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan min dagijay. Amo mi adakkel tinagbasulan mi kan ka. Ket sapay lakumata mapakawan na kami, Sami. Naglablabos kami. Lupay kasta. Ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak. Apod no ti panagbalbaliw me. Apay akas ta ti bagbagayo. Gaputa kayat may nga agsubli ti sigod a respeto. Kan panagtalek mo kada kami adadakkel mo. Di yun may sublit na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan min ang maisubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan mi amin ng dagitay. No mapakawan na kami,
Ikarimi, saanin ang maulit ti kasjay? No asino ti babae apilyam, saan mi nakontraan? O sige. Ikan kayo ti gundaway amang panagnag iti panagbalbaliw yo. Kat sapay ko matapod no dagit ang ibagbagayo. Wen, Sami, anak ko. Aramiden mi kanitatang mo no anyaman ti imbalikas mita. Kat agsubli ko mati respeto kan panagtalag mo kada kami, adadakkel mo. Si kagayam tinubya ti anak mi, basang. Siya nga rod, nana. Ibakpakaw na kada kayo kanitata. Saan abaknang? Saan abaknang ti pamilya? Okay lang kada kami. Tinapatagkat nagagit ka. Aywan No kinagagat ti pagsasaritaan, nagagata tata. Nasayaat no kasta. Itapanawain ket maday ti agsadot-sadot. No nagagat kayo kan ni Sami, sigurado asaan nga agbisin ti pamilya abuklen nyo. Kinapod no na napagsaritaan min ti panagkalay sami, nana. Kaano nga'y? Agtrabaho kami pa itiin ng abulan, tapno makumpleto mi ti kasapulat mi. No adda kasapulan nyo, ibagayulaon kada kami. Ang mga no adda maitulong mi. Wanana, agyaman naklaunay kada kayo. Amom lakay, dalagan man tiriknak iti dayja Doris. Ang saan kanumot abaknang? Okay laeng, nagagat kanumot. Makaurnong dan tulat taan. Sa bagay, at damot trabaho dang agpadpada. Ti kasayaatan nga aramiden ta ita. Suportaran ta ti relasyon da. Hawanin tayo sumating karita iti anak ta. Kan maysa, ay, mapmapanan ti tawen. Hawan nga raw, sayang di manu at tawen na nasayang. Nasayang, gapo matlaan ka data. Gapo iti dakes nga aramid, ken kapanunutan ta. Sa din tinagapon niyo, tata. Itay pangururayan kayo. Iti ayan ni Manong Mau. Apay itchay? Napan mi kinasarita Kit naranaan mi tinubya na ijay. Kat? Nakiamam mo kami Nasaya at may tipan nakilangin na kada kami. No kasta. Okay laangan kada kayo no asino ti ayatan ni Manong? Wayne, napagsaritaan min kininanang mo ti may papaniti dayta. Okay. Plano da ka nung aruden ti agkalaysa. Kaano nga'y? Aguray tayo pa iti na mabulan. Imanugot kayo agkalaysada, tatang? Una, no asino ti ayayatan ni Manong Mau, di min kontraain. Narigatain, ang mga nuda kami pa iti makadadael iti biyag na. Nakasarita mo't gaya man dagiti dadakkel ni Sami, kasinsin Doris. Wan kasinsin. Nagsasarita kamin. Ang mga no ininsulto da kamat. Saan mat? Mayati pa nakisarita da. Nasayahat mo't nga ron no kasta kasinsin. Di matuloy nga ron ti kalay sayo iti gayam ko. Wan No kasta. Rugyak mo't tanti agurnong kasinsin. Ang mga no adan tumot maamamok akabagyan ni Sami inton kalay sayo. Wan tapno sumarunukan tumot nga kalay sa. Kumusta, apok? Kinasarita da kakadedag iti dadakkel mo. Wala pong. Anya ti imbagada ngay. Nasaya at mo ti panakisarita da ka ni Doris. Kan awan nang ko pa ng insulto. Naamuan dati may papaniti plano may agkalaysa. Ngam di damat kinontra. Ay, may salang ti kayata sa wenday ta. Nakaamiris matan dagiti dadakkel mo. Sapay lang kumaa, apong. Ay, sigurado day ta. Nakariknada matlaeng idi madayo ka kadakwada. Imay nga rod ni nanang mo dito'y ide. Kat nakuna natulungak kanu ida. Tapno agsubli ti respeto. Kan panagtalak mo kadakwada adadakkel na.
No nasaya at ipakita da kanyak nga anak na. Masigurado nga agsubli mananday ta respeto kan panagtalag, apo. Agyaman aklaunay, apok. Paritan niya. Gapo, tauray nagbalin adakas, dagiti dadakkel mo. Kat inikamlat ta ida, iti may sapay, agundaway. Agkalay sa kanumot na Doris kan sami, nana. Awan, naibagan ni Sami ti kasta a plano da. Ano kasta, amoyo mo't gayaman. Ay katuan na. Kitaan yaw. Mga no adakit di manan maday a plano yaw. Ni nanang mo't. Mga no inton madamdama. Adda manan insultuan yaw. Saanan ang maulit ti kasjay, nanang? Siguraduan nyo lang Ar-aramiden min ti amin nakabailan me, tapno agsubli ti nasaya at alinangan me kas pamilya. Nasaya at nga ron no kasta ti kapanunutan nyo, Lucia. Kas parientes, rumbang laeng nga isuro yo dagiti anak yo iti pagsayaatan da. Angam di kay kumaaglablabas. Adda ko malimitasyon ama ko na. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da. From this moment, life has been. Kamodyanan na. Natuloy mo't lang ti kalay sa nga arapata, Doris, pakay. Huwag nga ron lakay. Kita ang lagi tidadakkel mo. Maya ti isap da. Huwag nga ron. Kalpasan ti mano atawan. Italang manan anak itak ti kasta nga isam da. Kay, napakawan mo kaliidan. Juan, inot mo't din alumaglag antirik na kanakwada. Saan na nakasidi? Nasaya at matgarod mo kasta. Yamanak, Doris. Para iti. Tanatuloy mo't din ti arapahap kong nagpamilya. Hindi pa ya planok na ito eh. Ngam, italang ang napasamak. Congratulations, Manan! Agyaman kami. Thank you, Ading. Regalo para kada kayo. Ne, hanyang itilinaon na yung paper bag. Lukatan niyo, sige, mapanak bit, iti ayanda na ng kantatang. Ay, si kamat gayam ti lumabas, Lucia, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayanda Doris kan sami, nanang. Ay, anyat aramidam ijay. Anya kumapay ngay, mapan kumot ida sa rungkaran Ay, wan, mayat dayta. Ano saan ka mo tabise? Bisita, ida. Wen nanang, mangtedak mo't lang iti suman kadakwada. Ay, wen gayam, adto'y mo't tisuman para kada kayo. Ay, agyaman anak ko. Adamanan ikapay. Ay, wen mayat maikapiday tananang. Mala, agpatuloy ak nga rudan. Umayak tumanan dito, inton maminsan. Nay, nagawid ka mo tadagos, Lucia, bakit? Kunak man no napan ka ija ayan da samay. Kumaala kay. Ngam, Ngamawan mo tao, ija balayda. Nakakandado mat. ang mga nuadada iti trabaho da Sabado ita. Ang mga nuada na pataga pagnada. Ngata. Siguro i-message mo lang ang ti manugang ta. Saludsudem no niya nga oras ti panagawid da. Tapno di ka mabanaw nga agkarasubli ijay. Nanang? Tatang? Nay, nagawid kay mo't gaya man sa amay. Idagas mi lang ti karnya para kada kayo. Ha, karne. Sidaan nyo Ay, agyaman unay anak ko. Napanak itay iti ayan yung awan kayo mo. Iso nga imbitin ko lataan tay supot ang naglaon iti suman iti ayan tigityo. Nagpa-check up kami ngamin, nanang. Nagpa-check up. Impa-check up ko ni Doris,
Agdadagsin karon ti manugang yo. Ha? Ay na, nagsayaatan ngay no kasta. Idi saan nga agbayag? Makitak taon ti apo ko. Wala nang. Iti saan nga agbayag, addan tumutan bantayan yo. Umayak man, Doris, anak ko. Awan ni Sammy, nanang. Ada trabaho na. Okay laeng, tanda ka mo't anadanunak dito'y balayo. Agtugaw kayo nga rod, nanang. Ay, agyaman anak ko. Anya nga di ta nakasupot nga awit yo. Nateng ken prutas. Tapno ada na sustansya ka nem. Agyaman akmanan, nanang. Di mo liwayan ti mangan iti nasusustansya. Tapno nasalun at tutipas nga imo. Uwan, nanang. Ar-aramidag amin abilin nyo. Kaano manen nga iti check up mo? Indon umay ambulan pa, nanang. Ay, kasta ay ala sige, ibagam to nga rod. Ta sumuro takmet no nawayaak. Agtugaw ka Eldon, kasinsin. Pinalaway umot gaya man ti kusina yo kasinsin. Wan, kasta ti kayat ni Sammy. Mayatang ti balayo wan gayam. Kumusta mo ti trato dagiti dadakkel na kan ka? Amangan mat, nuin insultuan da ka. Saan? No daduma, mangyagpay ni nanang itinatengkan prutas. Nasayaat no kasta. Padasan dati manginsultukan ka. Tasyak ti makalaban da. Amo ko no asino ti karuprupa di apo ko talakay. Kat no naglawagan ni Sammy ti karuprupa na. Ay, saan ba't Ni Mia, akabsat ni Sammy ti karuprupa na. Kat no agkaruprupa damot at talaga. Wen ngab kita di agong na. Kasla agong ni Antina. Agong ni Sammy dayta. Ni Mia, kunak lang arudon. Ni Sammy nga rod ti karuprupa na. Sabay papilit na. Ni Mia nga rod. Iya kalakit din ay apuldaw. Anya manan ti pagdidibatsan nyo, nanang, tatang. Ninanang mo man Ipilit na kit din ni Mia kabsat mo ti karuprupa ti apo ko may. Naglawag mo tasi ka. Numingmingam anaimbag. Ni Mia ti karuprupa na lakay. Ay na. Tayo kiti man. Agkaruprupa kami mat ka ni Mia. Saan na naman sapol a pagdibatsan nyo no sino ti karuprupa ti apo ko yo. Karuprupa tayo amin, takapamilya tayo. Di ka di sumurot lakay. Sa dino ti papa na Maya. Mapanak iti ayan da Dores. Apay Jay. Sarong kara ka di apo ko ta. Kaano lang idinapan ka Jay. Awan matlaang tar aramidak dito balay. No agbaliw ti panunot mo. Sumarunukan tulatan ijay. Sige, umuna ako. Sakpay laang ti makamo iti apukok, Dores. Sigurado kayo, nanang? Wen tapno makadigos kan makainanaka man. Agyaman naklaunay may kayo, nanang. Haawan anyaman na. Kailiw kumatlaang ti apukok, iso nga imayak. Ada juice kan sandwich iti ref, nanang. Agmerinda kayo pa'y. Isa anak pa'y amabisin. Alamod to'y ni baby, tapno maaramid mo dagiti rumbang aramidam. Agmerienda ak tulaangan, intun madamdama. Anyat aramidam dito, si Kapul daw. Dakis ayat ti umay ditaw. Kaya't ko nga rod makita ti apo ko ta. Saan ba't kit di Ni Doris ngay. Agdigdigos. Ni Sammy ngay. Ada na panan na. Ang mga no paawid ba't anday jay. Muto'y mamati apo kaw. Na, kit-kita anaimas titurong na. Uray Saklutom to intun madamdama. Ang mga no agsangit no maisturbo ti panaturog na. Ada akong bakit. Ne, ada kayong magkayam nanang, tatang. Ay. Kaya't may makita ti apo ko, may iso nga imbay kami. Ni Doris ngay. Madama nga agdigdigos. Ala, agyaman lang taimbay kayo. Dito'y kayo na mangal daw. Agluto ak iti sidaan tayo.